Danke DK kaw Aishi nami banzulela umcini welele awunaste scoop esingenza ngikhumbule zamzukwane awunaste scoop esingenza ngikhumbule uBrown Dash noMandoza awunaste scoop esingenza ngikhumbule zamzukwane awunaste scoop esingenza ngikhumbule uBrown Dash noMandoza ngilekona ekhulele kasi abanye bangibiza ngoSpikiri the wengetshongayo ngisithandela music wasekhasi bathi le yase deep Soweto cause ngishaye inamba deep ngathi ngiphume deep Soweto kodwa ngiphuma khona la nenkomazi ekhetho febulazi yimo famous ngespanzulu ngisonka ngedikis Monday to Sunday kwathi ngicule ngikhule ngawo ngenze ngigcine ngiphelele estudio nezami sikhuthaza everyday flash bangene entwana want things change ukwazi bani maybe uzoba celebrate asekhasi wenze ikasi libe heavy ngesigubhu sakho ukukhumbula ama-proper namzukwa lakhule ngetropisi cause nami ngetho kwetropisi angivela kusalutha amapanzulu ngalesigubhu vele ngiyabagidisa west maflash westa awunaste scoop esingenza ngikhumbule zamzukwane awunaste scoop esingenza ngikhumbule uBrown Dash noMandoza awunaste scoop esingenza ngikhumbule zamzukwane awunaste scoop esingenza ngikhumbule uBrown Dash noMandoza ayijiki vele beskipe SX saphila ama-legend uBrown Dash uMandoza Proki RIP lale ngotolo maHotman namanje sohleli sinkhumbula ngomculo enonanzi akuphakama hands up sekufika umaflash le yasekhaya ephila nabo kaw kusho inamba ngapha siphethe nabantwana abathanda ihabi kuvele kusho ipipe ngapha si-enjoy lifestyle yasekhaya ngoba nathi siphume ekhaya and ikasi ngeke ntshintshe sa-accepta siphusha ngomculo noma maHotman lashiyele wona kule game ona thine njalo skip hit after hit asidali lento sidala ngayo studio ama-1000 nathi azosibiza njengo-youngstar bophe ngapha nangapha bomshozi kuma-table sidle ama-very nice thing ngispende ngapheli nangiphethe ezami